Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздермен базарға бар туғандар. Сіздерге бүгін 24 декабрь күнгі өзген воскресенье өзген жылқы базарында артып көрсетеді туғандар. Мал базарлар тарттық, видеодан көрсеңіздер болады. Өте қызда туғандар базар. Сіздер менен болып, лайк кнопкаңызды бажырайтып басып тұрыңыздар туғандар. Аябастан каналға қатталғанды ұмытпайсыз туғандар. Анан біз болса баштадық. Лайлар кешпебізде туғандар. Ошоға лайк басып қойыңыздар туғандар. Дос, қанша сомда отасыңар бұны? 200 мың кем бар. Жаш қандай? Бұшты. Бақылды ба? Каталогы. Қаншаға сұрады? Алдыңар ба? Қаншаға алдыңар? Болды туған. Туғандар, реклама. Мал, қой, жылқы үй сатылады десеңіздер туғандар. Реклама деп номер қалтырғамыз. Башында чалып жазсаңыздар болады. Өте қызда жылқы базар өзген туғандар бүгін 24 воскресенье 24 декабрь. Ушул атты 220 мыңға алған екен туғандар. 238 мың, на место 18 мың пайда берді. Сатпай та туғандар. Елдер шолдырып қой, 4 асыят екен. Улаға жооп дейді. Бірақ ат жақшат екен. 20 мың пайдасы 220-дан 240-қа туғандар. Лайк басып тұрауыз. Ойған тұрауы. Тартпай. 40 берді. 20 қап шықтым зорға. Бұяқта. Илатып жүр. Жоқ, бұл уже келді мен берейін. 240. Ешкеге қанша пайда бересіңер? 250-ке көтеріп қойды, 240 деді. Бар 250. 30 мың пайдасын атты. 260 мың алды әптер. 40 мың пайдасы алды әптер, 30 мың ол ойты. 55 мың ұзат, батыры. 55 мың ұзат, Пәтпісе саптыр оғандар. Алған адам дем ойлағылай. Берің жәкей. 5 мыңды. 55 кәкей болды, 55 мыңы, 35 мың пайда. Айтқаныңызды. 55 кетті. 35 мың пайдасы, 255 мың соңғы, 220 қалды, 253-ке кетті. Бұл жерде ат туғандар. Базарға бар YouTube каналынан көрсеңіздер болады. Азыркы учурда ушу мына күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат. Ушу эки таяк менен колго күч келет, бутка күч келет, басуу өтө кыйын. Ошонун себептери үчүн сиздерге кайрылуу жасап. Ассаламу алейкум, урматтуу бизди жалпы YouTube тармагынан көрүп аткан көрүүчүлөр. Биз Сузак районунда Абдысалам абабыздын үйүндөбүз. Абабыз көп жылдан бери оор илдетке чалдыгып, ооруп жүрөт тугандар. Ушул кокс артроз деп коет экен, ушул эки жамбаштан жабыркап тугандар. Мына суук түшкөн сайын күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, басуусу начарлап ооруп атат экен тугандар. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен şu сіздерге кайрылуум себеби 3 жылдан бeri şu көк артроз менен ооруп жатамын. Эки жамбаштан. Буну толук айыктыруу жолдору протез менен гана айыгат экен. Лечение болбойт экен буга. Ошого сиздерге кайрылуу жасап жатканым ошо себептен. Мен колумда бардык нерселерди сатып көрүнбөгөн жерин калган жок. Бишкек, Ош, Жалбат, Каракочкор, Ошко чейин барып жаттым, болбоду лечение. Ошонун себебинен сиздерге кайрылуу жасап жатамын. Ошон үчүн мага жардам бере турган эч ким жок болуп калды ошого. Азыркы учурда ушу мына күн бүркөлгөн сайын кыйын акыбалга түшүп атам, басуу кыйын болуп атат. Ушу эки таяк менен колго күч келет, бутка күч келет, басуу өтө кыйын. Ошонун себептери үчүн сиздерге кайрылуу жасап атам. Ушу жакшы сандардан кайрылуу жасап жардам берип коюшуңарды суранам. Ошондой тугандар, абабыздын операциясына азыркы учурда $10.000 каражат керектелүүдө тугандар. Андыктан колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Жамбашка тугандар протез коет экен.
Ал протезди койбосо бул буттары баса албай калышы да мүмкүн экен. Андан туугандар колдон келишинче жардам берип кетиңиздер. Урматтуу Россияда иштеген мекендештер, Алла таалам барыңыздардан ыраазы болсун. Туугандар, ушул экранда турган Сбербанк номерлерге салсаңыздар болот. Шайрыбек Х деп чыгат. Кыргызстандан ушул М-банктан которсоңуздар болот. Туугандар, М-банк жок эле кантип котором дегендер болсо, эдин сагылып ушул Кыргызстан номерлерге да салып койсоңуздар болот. Алла таалам жардам бергендердин баарынан ыраазы болсун. Туугандар, башка дагы группаларга туугандар жөнөтүп коюңуздар. Бул видеону көбүрөөк адамга таралуусуна өзүңүздөр себепчи болуп калыңыздар. Алла ыраазы болсун. Кейиңизи. Ука канча сомдо отасың сен? 130 миң сом. Жаш кандай? 5-6 асы 130 миң дейт. Брат, силердикечи? 5 асы. Акчасычы? 180 базар сурадыбы? Сурадыбы, багылыштыбы? Канча берди ака патологу? 150 миңге. Болду. Наргысын да табыз. Дос, канча сомдо отасың атыңды? Канча сомдо отасың? 230 миң сом. Жаш кандай? 5 асы 230 миң сом. Сурадыбы? Канчага? 150ге чейин сурап атабы? Жакшы. 150 миң сомго чейин сурап атат экен туугандар. Жакта таңылыктар сурайбыз. Мынагатта. Братан, канча сомдо отасыңар буну? 230 каттар толуп калган окшойт базарга бүгүн. Канча сурат ака? Патолог, уялбай айта бериң. Канча сурат ака? Жаш кандай? Экасы 150 миң сом сураптыр туугандар. Наргыны чака мындай боза көк ат мындай көрсөтүң чака. 160. Жашы менен акчасын айтың ака. 200. 4 асы. Болду ака. Жалбы? Мына жал 225 миң сом болуп тур туугандар шулат. Оны алып окшойтасыз? Акча эсептешти ата? 235 миң. Жакшы. Бүгүн базар өтө кайнап атабы дейм да. Мал койлорам шатырат эле сатылат да. Мына. Жаш кандай? Жаш 5 асы. 5 асы. 5 асы. Акчасы? 250 миң. 250 миң. Улагы барбы? Улагы нормальный. Үйүрү бар. Базар сурадыбы? Сурады. Канчага? 170 миң сом берди. Номериңи айтып койдосуң. 505 менен. 505 менен 96 36 96. Мына туугандар номерин сурады. Көп номерин бербейт да, номерин сурап атты дейт. Көп бербейт да. Ала берсин. Болду. Ака, жерде качкан канча сомдо атасыз? 300 миң. Жаш кандай? Экасы? Ава базар сурады, канча сом бердим? Мындай буттарынан тартып көрсөтөйүнчү болот. Канча сурап атат? 175 миң берди экен туугандар. Жакшы ака. Катталып турабыз, TikTok, YouTube.